Banya-Uganda, mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo uri koresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo mucyago kusingura bihembo nyamwinji ubwo uri kwerebera TV buri wiki buri kweyandikisa ni kongera mice yawe okutoranwa ukwetabo mu draw yitu buri rwa mugaga shayemwe necweka ezekiro waheza kusingura no basa kutwara kiwahangura ninga bakwe musente omukash emirundi y'urukwetabo mukazano ni kwene mice yawe yo kusingura eri kweyongera mbweno tarindaho tera star 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe tandikisa bakurunji na simka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ebiri kugarura mu mushinya okumanya nebindi biki imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashariwe urwa kabiri nituba twina abahangu abari kutwegesa ahabi imishuburo nesente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo Odiativus na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi nyine Sunday Brand erisoma no kubanza Hebroni 18 ibyo kwa 8 1225 kandi shahane 2 ezomwebazyo ntuje kubanza twakwisiya ho mtu y'amakuru kandi kuturagace tuje kwisiya amakuru Agacencwire ombwijwire Omgacencwire kireci Police na jisa abashumenti echirinzire bakamabazo mu Ruhoima City. Yonka akivurira turangira ama radio turangira social media ngo twasirende urana ijana irukira police ngo izire claiming ente yena ngwinte zayi abantu abo ni tubakwata nk'abashumu Echweke chirukuturwamo abatwa cyatongozwaho nkecho kugumanisireberwaho ombyentunguka mu district ya Kisoro. Tofa hindu kugambira yabagurire ekazi 406 akwetorora amahamba Okurwanisi burari amezi abebembezi ndabahigo kwatanisa na government muri Yantonde. Odiativus na kwachira amazina Mbabazi Charity kandaga na makuru Agacencwire ombwijwire. Police mu Rembo rwa Hoima henagisa bari kuteberezwa okuba bashuma bente 12 ziri kutekatekwaho okuba zibirezibirwe omuri Kakumiro. Umugambirizi wa polisi ahabwe cyange cya Albert Julius Hakiza Aran yagira ngo abari kutekatekwaho kuba bashuma bente banagire wenti 11 bahikomisho g'ekitenshani cya Hoima CPS ahabwe kikwekwe twekibire cyoro Hakiza nagira ngo abaserukare bakazitangatanga bazitaha polisi aho zirindirwa bwahati barinzire bakamabazo tutekatekera babire bazine barebire polisi biruka izinente 11 tukatungira umuntu wene ari kuzikreminga ngo ngaro abandi abakinja bari kugira ngo
ngo zibirukireho za rugama cyonga tukizina kurango twakora verification eri kumara ahantu ubona kuba zirugire abakinjaye bone batujyango zibezeza urugakakumiro mu katare ka kakumiro kisite. Ubwo nagira ngo ubushuma bw'amatungo buruho mu district ya Kakumiro hoyima na Chukube ahabwo butagira mwanya bwo kubageramo ho gutebekanisibwe. Turemerewe kutunga organized nanka rufuraninga hantu bari kubagira enteze nushanga abantu n'abakinjaye nabo bamwe n'abashuma baremerewe kutwereza amahurure gakumara nura nabo abingi muri bo nushanga harimo abari kwatagana n'abashuma ninga nabo mubo ushanga harimo abashuma. Hakiza yashobora ngo bwahatabaryo no batunga statement abantu abariyo no bagira ngo entene zabo. So twenda kurango twatunga abakuzikreminga nibaha nizabahe then tuzakubantu bamanje narukumanya wena ngabo zirwend eja checking aho ima police central. Ubwo yashaba abantu kugumana batwara imishango yo bushuma ha polisi nukwe batunje obuhame cyabaho bakagireza bakwata. Umuntu ayizire claimingent taka reportingaga abantu bingi bakabona intene bagiye bahunam ubunda gambira area LCs abura ku reportinga police cyonka akihurira turangira ama radio turangira social media ngo twasirenda urana ijana irukira police ngo ayizire claimingent yena ngwinte zaye abantu abo nibe tubakwata nk'abashumu. Gashakwanwaga ba Ambrose Katoto barenwaga ba Ambrose Katoto tumuha bichweke birukuturwa mu Rwanda rw'abatwa mu district ya Tsoro kitongozibwe okuguma nikireberwaho ahabinde birukuturwa mabatwa mu district ya Tsoro. Kanyamahende role model village okutongozibwa kirugirira hahuru yaco eyo kurindaje ekibira echa bwindiketa tuzarirwe ahine birukira. Okutongoza Kanyamahane role model village kwa ebemberwa Minister Honorable Martin Mugara owajwekera Minister w'ebyoburambuzi n'amahamba Honorable Tom Butime. Omukoro gwakorwa harshaga Gorilla Camp omurubuguru Town Council. Minister Martin Mugara yasime ekitongore kya BMCT ahabwo kuhereza abatwitaka hamwe no kubombekera. And I want to thank the trust for the good work we visited the school, found the Batwa in the school, very interesting. Of course, there was a bit of worry, like you clearly said, most of them drop out somewhere in the middle to go get married. But I think we will just continue talking to the Batwa and giving them such incentives so that they can maybe have a better life and therefore benefit from the other government projects. Oghona yasime emirimo ya BMCT eyerukoro mu Uganda nukwe kushaba ngo bagumize mbakwase gavumenti omukutungura emibereho y'abatwa. Because this trust was started by the government of the Republic of Uganda. Yes. It is very important that comes out clear. And even the board that runs the fund is appointed by the Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities. So it is a government fund. But of course, with the mainly assistance from the partners. But we need to start discussing on how we can support better. And this is a discussion we'll have. So I want to thank you for the good work. I want to thank you for the wonderful project that we just launched to do with the Batwa. It is not alleged, it is very true that the Batwa indeed stayed in these forests. Hona nagirango abatwa bakabingo mu kibiro mwaka gwa 1992 nekigenderwa cya government okwenda kurinda amahamba n'enyamishwa nahabwe cyo mushoro kurwo mahamba bashemerire kuhera abatwa. But it's important that we look at the Batwa and how they can benefit more than what we are giving them, because we are indebted to them. And this is a discussion that His Excellency the President has been having. There has been a special paper in Cabinet presented because of these minority groups, the Batwa. There are some tribes around Mount Elgon, the Benet and the Yik, and just special focus. And it has been an area where the President has had a lot of interest. Wilbur Faust Mwije orukura ekitongore kya BMCT nagirango ebintu bimwe BMCT twirene korra abaturage muri Kigezi netekwa kwija guma nebikora. Ekyo kubanza okukorana
abaturage abayitorera amahamba abiri irya Bwindi n'irya Mugahinga okugira ngo batunguke omubyentasiya yabo amisho bagiha by'amahamba bagate ahantunguke yabo nk'abantu haza bakurinda amahamba. Inamba ya kabiri nanoku yamba ekitongore cye cya uwa kugira ngo kibase kureberera enyamishwa kurizibira enyamishwa zese kuja kutahira abantu zikona nk'emisiri umuringo gundi no kubyara nk'emikwatangwe kuzibira nk'enyamishwa zese kwijanka za baboni zikarya emisiri. Then namba ya kashatu no gukora nabo kitongore cya research Institute of Tropical Forest Conservation ITFC kugira ngo bakore research mahamba gita abiri irya Bwindi n'irya Mugahinga gabase kugumana tureba nigakibasa kureberera enyamisho zirumu. Wilberforce hona najara ngo BMC temazire myaka erukurenga 30 erukwatsa batwa omucanga cya Kigezi. BMC tiku yatandikira mwaka gwa 1994 ekashanga abatwa bahereze kubiho mu mahamba agabiri mwena abatwabo bakambasibano bazerero mihanda batini itaka so nka conservation organization kuyatandikire twareba ngo kintu cyo tikaba kirungi abantu abargira omuyamba kandi bakumanya amahamba munonga bakagumiraho batini itaka. Dr. James Musinguzi omukuru wa Uganda Wildlife Authority yayereko kushemerwa okureba ngo ekitongore cya Uganda Wildlife Authority bakakwatanisa na BMCT okurinda ebibera n'enyamishwa. Putting at the front line the communities, and therefore we want to pledge that we shall continue supporting Bwindi Mugahinga Conservation Trust. Barukutongoza Chanyamahane Role Model Village abatwa bashaba government okongera kuba kwasombye entunguka babase no kwihaya abanda bakirye nyuma. Twaturi mu twaturataha mwihamba turataha mu bitindi twaturataha mu bitindi mukuruga mwihamba tukarugamo batutaha cyaro mu bakiga mukuza mu bakiga batuhakataka twayikaramu konka tunari mu mbera mbi turiyo turi kubonabona ati twaenda ko kuharura hibaraza abakiga batubarira mutaharuraho kugira ngo tugume tukore ki tubakorere hati ruhanga kuyatuyambire twabone kitongore cya trust na MDCT yatuhikamo yatuhakataka yatwombekera ngeno aho niho turikusimira ruhanga uburigwemo kejo kutureberera kandi ababutocibye tawe burakora mwirima gwaba gutimbire abana bari kucira kwitera habishika baragutara naturene kumutuberereyo ko bushora ko kutubeshaho hamwe n'amatungo no kutureberera. Abatwa abarukutura harubajwe kibera cya Bwindo mu wodi ya Rushango mu town council ya Rubuguri mu district ya Kisoro bakwasubwa amaju 8 gamazireho sente z'urkwingana miliyoni 200 kurwo mu kitongore cya Bwindo Mugahinga Conservation Trust kandi byabahizoberi barukutongoze cyaro cya Chanyamahane eco kureberaho atahaga mu nzu yo binyasi yakatindi konka hati ruhanga kakanya hamondaza haboneye ko cyo bere ndenda mazima gona turabeta gwa kitaka zeni natubone mu kezi imbuzi n'ingezi inte kuja natwe tubase gukora ki kuja natubase kutunga natugume turanye ko amate. Omwaka gwa 1992 nubwo government binga abantu bono mahamba ga government bitera herize batwo umwanya gwo kuturamo kandi abatwa binji tibineho kutura kandi batwire bayambwe kitongore ki. Omwaka gwe 2023 bakasinga government orubanja rwo kuba bingo mwihamba etabaherizeho kutura bitu nabwe government ekagumiza muyajuruza na hatabakiryo mukoti. Amakuraga gashakwa Kate atuzarire tatuzarirwe omuri Kisoro abebembezi aba district ya Lyantonde nibahigwa okugira enkwatanisa na government ine sente ezirukumara kugonjora ibura ry'amaizi omucanga cyabo ebibire ahari koti ya Lyantonde omu mpanura ezokurwanisa obucene ombakazi n'eminyeto. Okurugirira abatura ba district ya Lyantonde emirimo y'obuhingi n'oburise barukora neyetenga amaizi kunga bagiraga umushakano. N'ensonga y'amaizi due to the problem of drought that you're talking about in Lyantonde. Ibura y'amaizi niyo tukizireyo kuretera abarisa n'abahinzi
challenge nashi ebizubu abokuba we have a challenge of scarcity of water in the Antonde. Our district we now it's time to deseal our dams. Yes, we need machines to go and deseal our dams now, so that if we get the rains, we're going to feed the dam again. Water for production. Abantu bongera bagira ngo na project zabo zikizire ku cyumbagira zabasigira n'amabanja ahabwe mbera nkezo. Gari yo mtawuni za kunitamizi za kicherezi samizi twagenda tuzayishona tusanga batusigire Abebembezi borekera enteekateeka zaabo aha buheereza obu. Kanso ya district neyisente ekitundu ky'esente zetufuna okuva mu gavumenti ya wakati ey'owekitiibwa pulezidenti zatisindikira tuzitereko ekitundu twatandise ne National Water and Sewage Corporation tutandike okutambuza amazzi aga payipu era mu bitundu ebitonotono kansuubire nti kyewanira atirisi balina ku mazzi wano nakino ndo balina ku mazzi bw'ogenda ku kitindo amazzi tegaliyo ebitundu byetera okutuukamu byebimu ebyakase kawule abo tena kubatuukako naye tuli mu puroguramu y'okukola ki okubatuukako. You are the voice, you are the bridge between us, the population, and the central government. To get us free, and also to bring programs to the district. Gashakwa Sandeke William. Bari Sandeke William reka tumireho tugaruka nagarukurataho. Agarukurataho Archbishop w'ekanisa ya Uganda yashaba bikiriza obutebaganisamo ahabo byokutegeje. Obu n'obuhabuzi ahabyo bwegese. Barero betegura kugaruka omuka amaka gabo kuruga amashomero kuza umukihumuro cyebiro bice n'ingashi esandi 3 kandi abazeire n'umuteko kukitebekanisiza abo kwakira aberera abamwe batwiro mu boarding n'abandi batwiro mu day konkana badehe omukaba yembarge kare bagaraka yinyukiro muni jwanki mayisa muntu bantu chiro mu butongore kandi tukiza kubansiba nabo tukarara nabo aho nikimanyisa nkabazire umutekwa kugira umwoga ubwo abashomesa bayemba kora ishomero n'abanishaba icyo kubanza abazira ababerera bambarga ishomero tubakireke nekika kandi tuboreke nitwaba kurseyo Obwe bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese. Lizoba nizagamba rono businesses. Abantu ba business abakundeba numwetaga ku salon akuba ku salon wajikosaje konke yo kubasa business yawe netambura kandi tambure rigi kandi no ku salon zezi noza kushanga oyine ibintu ebyo takubire no basa kugura nko muntu konka wargaha wafuna sente banks wabigura ukabitekaho abantu shanga clients ubona no basa kuba savinga no ukora hamagoba gawe kandi nakushara obwire iwo rukundeba no uramanyira karunja karyo muronzi. Are you in panic or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness.
Rust from there, back at kandi nuguhanga umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda rest form isibiro tobirunje nyebiti kubiyenda Penkoni yakwe utamuye mumudo nokora ikikire wanywa mpenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinge nunda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo cyo kunywa cyonka mpenkoni ni kwamani uhindiko mushije nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe ngashobora kumpekoni ukakasi kwata nawe nywako tunge icupa yawe hati umaduka kuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ayi bari kuhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaro, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi cyo kunywa nitijandiraho. Hey! Manyabino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms is self contained DSTV security rije kandi parking ne marira. Bina bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel kunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. wakozesa momo nobuina mani go kuhinduka yivista utandika kutunga ka center sumu yawe kuri zoba yimata star emwe mukagita no star mushanju star emwe hashi kuteka sente kurugira kimwara shiringiro 10 zonka na momo yinvesta kandi kiciro yo burunji nubasa kwihayo sente zawe aho nawo akire kona ejo niyo momo amana gari kuretera kukiraho. Listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchida. Kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumna na wiring ebyoma. Tokumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tumetwadisha. Twaga mashamshano, zibe shamshano. Tikizana ngu shara cake ni shamshano. Ni zeze nyine. Iyo ni shara cake tukaza kunyumba. Tabapesi yona nesente. Konga tanywire mbogo. Nikushekere, nikuteganisa wenda ngende bakutoka. Naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi begira kuvanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo
discount byona biwire harimu visa air ticket emishana n'ibindi munonga okora cyakenyeye omu Dubai emirimu nk'aba customer service airport security aviation stewards check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa n'okwabusha aha mirimo yona aha mataji gabo gona esimu noti mushanju ina note emwe ibi ishatu ina itanu mukaga ninga noti mushanju ina itanu ninga noti mushanju ina not rukumi. Kurukayem kahumuro ekitongole kya Black Band UK Trust akorwa mu ihanga eryabungereza kitongwizeho okwombekyera abasiramu kurwa mu Mwenge North emizigite eshatu ahabwabusha mu district ya Kyenjojo emizigite egi nayo kombekwa omu magombora ashatu omu Kyenjojo. Okurugerera haba Black Band UK Trust nabo kwija kombeka emizigite egi hamwe n'okugendererwaho kandi bagikwasa abasiramu aba buri kimwe kyahwire. Omuzikiti guno tugenda kuteekamu kapeti ennungi, tugenda kuteekako tanka y'amazzi ennene, tugenda kuteekako sola, tugenda kuteekako emizindaalo, tugenda kuteekako toilet ennungi, tugenda kuteekako ne area. Okutongoza kombeka emizigite egi kwebembirwe mu Honorable Lawrence akugizibwe obwa flag bearer wa NRM ahabwa MP bwa Mwenge North. Sagikira amakelezia sagikire amakanisa itemizigiti tubaire takagisagikira muno so banaruzura mugisa guno gwizire nagamba leka abasiramu nabo bagobore amugisa guno ubwabantu abekitongole ekiwe mu Aurora Black Band ky'abasiramu abakira Canada na UK. Ebicweka ebikuza kuganyirwamo harimo egomboro ya Kigoyera Kyamutunzi Town Council hamwe na Batarika. Abasiramu bashabirwa kukozesa emizigite egi okuhisa RHTNSA. Fe omulimu gwaffe kujja ne tubakolera ekirungi kye batusabye. Naye buvunaanyizibwa bwammwe kukikuuma obulungi. Omuzikiti tugenda gubazimbira mugenda okutuba mu biwulire bitono nnyo. Sikyo kitegeeza ebinene ebisinga obunene bye tugenda okukola ki naye ate ekisinga obunene kyekyammwe okukuuma omuzikiti ogwo nga muki nga mulungi. Ninshaba abasiramu enyikiriza yitu negamba ngo tusaale swala 5 bulizo project egi kwera amale kwijaha itakija kubera itakija kututaso mu jahannama munare jahannama abokuba kutukweza kwija tutakoliremu cyonyine ekitumire yijaha manye mutuba tuyomboze bw'amani. Bwanyuma yo kutongoza kombeka emizigite egi Lawrence amanyise ngo baza kongera kombeka emizigiti na nombindu bicweka ati nuko kushaba abasiramu enkwatanisa nungi abasiramu basimire Honorable Lawrence otabasuganyuma ombyo moyo hamwe na nombiri ekintu ekye kijo mu mwanya ogu kibaze munonga Allah subhanahu wa ta'ala abo kushanga ngu tutakamanya ngo kibaza kwija umwanya ogu takahurira umuntu natekereza abasaramu yekingira kandi saba umutumo bara nebaza Honorable atenyi kusima muno bwebembezi okusana butiri butukwetaga mu kichweka. Amakuru agagasha kwa Daniel Bingana. Daniel Bingana. Polisi yarabura bazire abarukwatagana n'enkozi z'ebibi okutoroboza abana bakabashumbusha musente omuri Kampala. Polisi negira ngu bwene orukutoroboza omwana nabayine okutwara omushango ha polisi bitabazire bizire nabasasira enkozi babo bwanyuma yo kubabihabiya na sente nangwa n'obumwe babahereza abana abo ngo babashorere kimwe. Abakoragana n'abakutoroboza abana babo nubwo umugambiruzi w'ekitongole cya polisi SCP Rusoke Kitumwa yaba navugana abanyamakuru muri Kampala. Defilement nosanga ngo omuzadde agamba yeba mweyo kasente omusango agujeyo ate ngo omuzadde tebamusobyako bwe baba basobya ku mwana
gwe basobya batya ku muntu omulala then gwe no bangayibwa kyeyo omusango kuraki tojjayo omusango gwe bakusobezaako. Abazaire bashaka okuma abaana babo obutejumbira mu bikorwa bibi. Ojja kusanga nti buli baana babeera mu holidays bafuna okusomozebwa nti bakagwa ensonyi bwe batekinga advantage kubanga abaana bano abasinga baba bavudde mu bisulo naye kati baba bali waka mubatuma ku maduuka bagenda mu zikyaki okusaba so mu ngeri eyo nosanga nti bwe budde buno bwosanga nti bakagwa ensonyi bano bwe batekinga advantage. Waliwo n'abaana abasobezebwako betwaliise ba guardians abantu abali badde balabirira abaana ate nosanga nti basobya ku baana. Kiki twogera wano abazadde muteekemuuko amaanyi mutunuulire abaana bano oluusi bw'oyogera nabo obujulizi buno obufuna. Ogu yayongera yajumirira abantu bonna barikukozesa abaana bato okuza kukola amabara hamwe n'endijo mirimo y'omuka. Abaana mu mirimu egitasaanidde nosanga omwana nga ali nga mu garagi naye nga ali exposed to bigilisi oils biki waliwo emirimu egimu asi mirungi. Waliwo bwosanga omwana nga aweereza ku site naye nga bamuwa olusi alinye kalina ya mitendera 6 omwana ali eri waggulu so namala afuna accident ebibuuzo byetukubuuza oyinza okulema okubitamu. Ekitongole kya polisi hona kyashobora okukyaheruza ekwata abantu barikuhika 12 abakwasirwe barikujinjira za tickets ez'okubataasya omu kishaayi kureeba omupiira gwa CHAN oguriyo nigugyenda omu maisho omu kishaayi kya Nambore. Tuyinayo 12 betwakwatayo ebikwataganye n'ogezaako okuzanya obukujukuju mu bintu bya ticketing. Omu kihumuro ekirikuza kutandika abazaire bashabwa kufa munonga okumanya emitamburire y'abaana babo nabo barikuzaana nabo. Polisi hona yashaba abazaire okuheereza abaana babo obwire burikumara hamwe n'okubegyesa emirungi ahabwanya ensya nungi. Amakuru aga gashakwa Jimmy Muhumza. Jimmy Muhumza muri Kampala. Abeja bahereza emishomo yabo heye mukono ahitendeshero lya Oxford Institute omuri Mbara bashabira okuba ekyokureberaho omubibara beno bakora baba nibenda kuba basinguzi. Dr. Enoch Kabarije obira lyo mjonyi mukuru n'uwa Bugambere. Dr. Enoch Kabarije umuhango by'obwegesa ashabira abeja barikuheza emishomo yabo okuba ekyokureberaho hamwe n'okugira okworekwa baba nibenda kuba basinguzi. Ibi bigambiro bwabiraye bembira omukoro gw'okujweka 2026 abahereza emishomo yabo ahitendekero lya Oxford Institute erikushangwa omu rubiri Mbara. Know your purpose, know your vision, know your self-realization, set realistic goals. Above all, you need to have self-care. Now what you need to add is attitude, and a good attitude. Most of the times you get the knowledge and skills and the attitude is poor. Umukuru w'itendekero asimira omurimo gw'abazaire bakozire okureba ngo bashomesa abaana babo kandi ogu abashabira kutabakomyaho kureka babongereyo. Wera utaka bakomya anga bakirya abana ahansi y'omukono gwanyu mongere mubateke mu skills bargo mwitara bazomurindi. Like he explained it, that you go to work and start stealing, then you will not succeed.
Oxford Institute katandika mu mwaka gwa 2019 kandi okujwara oku kubera mu rwa kabiri. Dr. Barija Shabira beja bahereza emishomo yabo okurinda amagara gabo hamwe no kukoresa by'obwire obine baba nebenda kutunguka. You have finished the certificate. When do you want to do a diploma? When do you want to do a degree? When do you want to get married? When do you want to do this? And when you have a job, how do you manage your time? Gashakwa Christopher Himbisabo. Tugarukana ganda amakuru kuguma ha TV West. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nene kure nizo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street Mbarara City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanje mukaga hatano ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe kuri kubujire je turkwitaga nugamba aba urikino gamitsi bari seribindi kumujwara nibajwe kabashije nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za kajoya demini jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarikwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutino katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisa echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutino katochi ine chama chayo muhute katochi niyerya hamutindo katochi alcoholic drink yenuzire kandi tekuleta ngo eko gabaka Foods and Beverages Company Limited otaka zemyaka 18 otanywaho Chibaya Youth Development Sacco aba kugoma kurwanisa bworo okubika sente hamwe no kuhereza loan za hansha jinche bakuretera voluntary savings, group savings, institutional savings hamwe na junior savings dero twahikacha loans bakwinire business loans, agriculture loans, border loans, school fees loans, emergency loans, home improvement loans hamwe na women and youth empowerment loans bashanja muri Stagata Trading Center Nyakayo Mbarara City ahitaje rukuru bina matajo muruti kwa nori hamwe na Nyamitanga ebikuchaho za website www.chibayayisako.co.ug ninga tera note ibiri note chenda nemwe abiri na mshanju nkaga na 8 ninga note 3 Chibaya Youth Development Sacco, Unity and Development. Mazina ganje Birum Sanatori, Deputy Head Teacher St. Francis Vocational Secondary School, Erukusango muri Betoma, Bushenyi District. St. Francis nishobero ruhango ry'intebe binji na nabana ni binji na nabakozi ni binji. Konka tukabati twineteza gu cy'amashanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta minji konka ahitwa retira abantu ba fresh Uganda mazuma bakatwa amashanyarazi marunji mwe
niwe owa saruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyiramaka abamabara na za hoteli tunga sura ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagarusa mukiri kusisikara aho bwabusha free ebiri kukiraho tera noti munana noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni itano eyabusha Bado murwari katoli kundongozi na nanywedde kano ka Ruvera Chauda drink kino kikati kyaffe kyennyini kati ebude mutobo okododa kululoko kyonka kwata kano muze kano bakayita batya pineapple Chauda drink kakamudwa mu nanasi bojo mutobo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Chunchumura kabozi komora kabozi Chunchumura kabozi tuntumure stress Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife oshemezo mu husband Komora chukunywa cha kabozi multivitamin drink Chukutasyo munsi y'amagara marungi Nichukuyamba ho kuremisi Kireta amanu masyo mubashirira hamwe n'abakazi Nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink Utuntumwe chubana na stress Echokunywa cha kabozi multivitamin drink Nichikorwa Kabozi Health Products Limited Chamibwe UNBS kandi churuhombe pimo bya milliliters magana 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetoro ori hanga ryona okushobora kumenya cyaho 0 2 15 91 01 Korkayo mukahumuro Archbishop w'ekanisa ya Uganda yahigabikiriza obutebaganisamu ahabwe by'obutechechi ebino bindi Archbishop Kazimba Muganu abigambira habureberezibwa East Ruwenzori Diocese akujaguza emyaka 16 eyi waisya ubureberezwa East Ruwenzori Diocese bukatanduka omwaka gw'2029 to which God has called me by His grace. I am going to start with run faithfully and finish well. okushaba okwebembirwe His Grace Dr. Stephen Kazimba Mugaru kandi ogwashabira uburebereza kongera kora ebintunguka obwe barukweyongera ha myaka. A time like this one is a time for reflection. And then you say, God, this has not been our own making. It has been you, God. Turukweza sente mutuzire muno. Kandi manya wakora ruhanga nawe yabona agira nabikora. Ecyakwe na ukwira kwendera. Obururu burije kubaletera kavuyo. Ahashongaze by'ubutegetsi His Grace yahanangiriza bicezo butebaganisa muhabwe bigombe bitarukushana obwa kugira ngo buri umuntu ayino mugasho. We are all Ugandans. We are one children of God. We should respect one another and honor everybody's opinion. Minisita w'ubuhinzi burisa n'ubujubi kandi uri mu ishenjero wa Kibale East na washyira ha mukorogo. Orienga bokore twatera president semena karo twatugenga twatwegabera twigana wamanya nakabunye chorus tumacherecho tuna celebrating myaka ikunda mpaka kusikizo Texas sayo retabu abantu bakahamwe district hamwe abebembezi b'amadini abakozi ba gavumenti ab'iby'ubutegetsi kurwo mu burengero rw'izoba n'uburwizoba abashyiraho mukuru gubasimire Archbishop abo kwinegeze ngiye byentunguka. Kanisa na namaramizo
nigayamba omuki bari kweta spiritual development okukurakurana kw'emyoyo kandi tukirebire ahabwa developments zo kwombeka amaramizo okutendeka abaguzi okutendeka abagure so hariho cyakita hariho political wing twena tukora kimwe twatwara enkurakurana omu kicweka so ninyenda kusima his grace abo kwikiriza akaiza akofishiyetinga omukoro gwitu ati Bishop Hona shabara bice zo kufayo mnongo kwinegeza entunguka y'amashomero okombeka cathedral hamwe no kwerinda entaro z'ebyobwebembezi amakoraga gashakwa Anthony Atwine Babari Anthony Atwine right Reverend Robert Muhirwa Bishop of Porto Diocese hijirabishiriza Kristo okwekwasa mwoyo mwishirire babano benda kuba basinguzi ombe bakora Bishop Muhirwa ahireyo kwigoku obwabire natungisa abaronde bitani 10 conformansio ahagerezia ya Chegegwa o town church ya town Chegegwa ogu ayonjire yajwe kabashomesa babiri obunyamirwa otiriho kwigura embuga z'amasakaramentu ahagerezieji obwebyo shongoro byo kwimbisa omoyo kirire biri kweshongorwa tunga mu mikirire no kubasira prisma kutunga mu mikirire no kubasabira kermagiki kino kikorwa cyo kwikiriza nabwo kikurubona kurangu emitima yanyu byanjure mu mikirire kujamu kana kubahindura ashyaka weki mu mikena kusaba kurangu omutangire ebisembo bye kandi okwatanisa nawe Bishop Muhirwa yonjire yashaba batungire conformansiyo okutamani omukushoma kandi bihari mico miki atubwingi bana amasomero nabweki muteko mutima gwanyu akusoma nani P7 mwengere senior 4 senior 6 mwengere okusoma gwanyu muleke kwihwa kigenderero cyanyu cyo kuba abantu omugaso hati no maiso Paulo muhikiriro byatayireho abamu abakaba babatizibwe emukono moyo muhikiriro akabitaho kandi batandika kubaza endimi no kuranga ebirija abarorerezi nubo bagwetwa babatumwa bayino obusobozi obu kwikiriza kurungi omulimo guno bito bukuru bwa conformansiyo nuha sakramento lino likuru ombomezi bwa Kristo sakramento erikabura omuntu mukirire kandi moyo mukirire niyo ndugiro ya magezi niyo ndugiro ya kukiriza baitu niyo ndugiro yo kwa muntu obantu twino kunga kwa kinisa bishop the reverend Dr. Birwa Robert Akiki yabungura mparishe yakomeire gukora imirimo y'ubutumwa namona yizire gukora imirimo imirundi yesatu kubanza ayizire kuza confirmation mparishe yakomeire yakuwa kabiri ayizire kujuye kabasomesa baitu obunyamirwa Bishop Muhirwa yasebero bina omparishi yawe komire kandi agiro mu makerezia nkakanoni Kibuye town church hamwe na Sweswe amakuraga gashwa kwa Philip Mnangera umuri Chegegwa Ntugaruka na makuru agebye msana Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those
to apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on Supersport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo Ndabye mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga tusimagire ekyo shuwa Kati nange bampakingire saa. hani omwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab, and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma, or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on Supersport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. noba oyina amaani g'okushashura ebi wagura olikozesa esimu yawe hatariho kuteganisibwa yimata star 1 star 3 hashi ningasho scanning kodi kudownloadinga momo app kushashura ekintu kyona hariho kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako ho waba oyine eki orikushashura nobaasa kwongera hazi waba oyine olikozesa momo advance ekyo niyo momo amaani agarikukureetera kukiraho. iri zuba nziza kutahira icyaro mufite utoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa ombero bira inganda zitazi umwe na zimwe n'ibyanga bakabatera ndahamwe kushara urebishaka byembere konke birebe abakugu omukampani ya mufite bagitse burungo byo kundeka mwana wanje takiroho kuteganisibwa muvitabo nirwo mukushakira ibishaka by'umwana mwe okutambe ndwara zombere nkohere okuyagora ombero gwona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga muvitabo gel aloe vera avocado ningashe papaya move okweyesiga izoba lyona. Amakuru ag'ebyemizano tiimu za Uganda erizo bazakora kubi omu volleyball hamwe na handball omupaka eza fiasa eziri kugenda omu maisho muri Kakamega Kenya. Omizane ya volleyball na Mugongo Vocational School yasingwa Chedepteri ya Kenya kandi Standard High School zana yasingwa ya Burundi nubwo babishatu hari 0 konka babasigazi ba St. Chisdo Preparatory Seminary basinga timu ya Kenya nubwo babishatu hari 2 omuza primary handball eza Uganda eza bishizona zasingwa eza muchibore SS Kawana SS hamwe na Gombe SS kandi Yombogo Mixed yasinge ya Tanzania. Omupira gw'ebijero gw'abishiki timu ya Bone Conceal Girls Secondary School ku rw'omu district y'Isingiro yatunga kabonero ko kubanza omizanena bwa nyuma yo kugwa makazi na timu ya Fountain Gate ya Tanzania bushahara busha.
kandi yo Amos College yasingwa Archbishop Njenga gore mwahariziro ombojo bukeria comprehensive yasinga mpanga ya Burundi goro mukaga hargemwe kandi yo Amos yasinga haijinga ya Kenya gori birahariziro Omuganda makuru k'ebyemizano timu y'omupiira gw'ebigere ey'eminyeto na Nyamutange Sinjire eya Kibaya na gori biraharimu omuzano gw'omukago omuzano ogu guzanirwa ha kishayi kya Kabale Primary School. Omuzano ogu gutandikire timu zombi z'urukurondo obusinguzi kandi abakibaya youth nibo babandize kuteeba omucweka cyo kubanza cy'omuzano ogu nukwekuhana gore mwaharubusha. Omucweka cya kabiri abatimu ya Nyamitanga barugire inyuma kuteeba gori ibere kibashyikiza aha businguzi bw'omuzano ogu na gori ibere hari yemwe. Habire munendije mizane rimwe kuhata okwirukira omu budeya okutamburiza amahoro aha bijiko kandi abasinguzi bahirwe biconco mu runembuzi ubwoya. Mwebare kuzana kurungi mwebare munonga mu kitware kureba ngo eminyeto yitu yatungagwire ngo kushisha munongo mu bitine mu gasho tubase kubihayo kandi tuze etaranta za talent zabo babasi kuba abantu bo mu gasho ahabwihangeri inje ryokwe eyine taranta zayo te kuzikoresa konka ekine nikige bitongore byona kaza banks zine sente na nebindi bitongore byona biri kubasa kuzikwatira eminyeto ekatungure taranta zayo. Ninyana kusimba abazana kapira ndakira kumanya umusigazi wanje ogumarije Sulaiman webale omushito bushijara bwetera Webareho kureba makuru Agacencwire wanagakusiyona abantu Mbabazi Charity na Sunday Brand twenda kwendeza okurara kurunjaga ngategereza nyinshakare mu makuru gitagihangwe shamshanju na Agacencwire shayibirizo mwebazi murare kurunja. Orwa mukaga nyenda kumaha matiso atakachira tokaruka kandi kuna aburranju ninda kutiha mukutabi kisa kitiwechi obure obuyatu mobure taga kureba ombrire abantu becaraba matumwe ninyendo mute omugambira izaha twitirizana omuntu ongeje yenyine还是平手。 orwo kubanza injiro omuntu fune intestinal obstruction ekikuwasa kugira omuntu okurugumagana genzi ekya kabiri ekyenda nikibasa kuimata habimate blood supply ningi misejine kucheshagama hatoko hafuke strangulated eshagama tekizanya eshagama obuyabura kuzayo chafu tine kitwita ischemic time ningo biro bwo obukimu ngo kwasa kumara utafuna shagama atuje shanga ngo ubwiro bwe wabure